Tugeze 14. Up to verse 14. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze and he himself gave some to be apostles, n'abandi kuba abahanuzi, some prophets, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, some evangelists, n'abandi kuba abungeri n'abigisha. and some pastors and teachers. Umurongo wa 12, Verse 12. kugira ngo abera batunganirizwe rwose, For the equipping of the saints, gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. for the work of ministry, for edifying of the body of Christ. Umurongo wa 13, Verse 13. kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashitse bageze ku rugero rushitse rw'igihagararo ca Kristo. And to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. 14, Verse 14. kugira ngo tudakomeza kuba abana That we should no longer be children, duteraganwa n'umuraba, tossed and fro, and carried tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of the deceitful plotting. Iyo usomye ukavana amasomo muri iri jambo dusomye, Whenever you draw some lessons from this word that we've read, urasanga harimo ikintu kijyanye no gukura. you're going to find growth in this verse. Ndagira ngo tubanze dusulinye iki kintu. I want us to highlight this. Tuvukira gukura. We are born for us to grow. Nongera mbisubire. I'm going to repeat. Tuvukira gukura. We are born for growth. Kubwira umubyeyi ngo abyare, Telling a parent to give birth, umwana azageze imyaka 12 agikambakamba, until to the point a child reaches 12 years old while still crawling. ageze imyaka 18 ari umwana wo gutoba ibiziba, Or reaching to 18 years when the child is still a little one. ugasanga aracicara hariya mu cyondo, azana amazi n'ubutaka agasukamo. Finding a child playing with mud and water. Umwana w'imyaka 18, A child of 18. kabiri twakinaga dufite imyaka 3, 4. Like those things that we used to play when we were 3, 4 Abadamu years. abakobwa bakiga ico gihe sinzi nabyo n'ivangura ryari rihari, n'abahungu bakoraga ibyo bike cyane, uko barasonga ubugari ubwo ni igitaka yasutsemo amazi, abahungu nabo bagatema ibiti by'amahembe abiri ngo bararagiye inka. You see little girls playing with mud as if they are cooking, and you see boys Ugasanga umusore w'imyaka playing, 20 n'inkumi y'imyaka 20 muri ibyo. you find a young man of 20 years still doing that. Abantu bose bo kwikorera amaboko ati ye baba we Everyone bagushije. would be surprised. Impamvu The reason why nuko tuvukira gukura. is because we are born for growth. Turi kumwe muvuge ngo amen. Are we together? If you're Mwongere together, say cyane, amen. haleluya. Hallelujah. Tuvukira gukura. We are born to grow. Ndagira ngo mbaze, Imana ibajije umubyeyi ikamubwira ngo umwana uzabyara, When God could ask a parent and say a child that you're about to give birth to yazamera uko, is going to be like that, wabwira Imana ngo mugumane. you reply, please keep that person, keep that child. Ntawo kwemera kuzara uwo mwana pe. There is no one who could accept to give birth to a child like that. Impamvu The reason why umubyeyi aratwita,
a child conceived, akamenya ko umwana azakurira mu nda a mother conceived, amezi 9 and after 9 months, akaba agaragaje ingingo zose zo kuvuka. a child starts to develop each and every organ that allows him or her to be born. Yamubyara And after akamubyara azi ko uwo mwana azakura. she has the hope that that child is going to grow. Tuvukira gukura. We are born to grow. Aha twasomye Where we've read, Paulo yereka Abaefeso ministere zigera kuri 5. Paul was Apostle Paul was showing Ephesians about 4 asobanura ministries impamvu ziba mu itorero. and the reasons why they are in church. Aravuga ngo impamvu Imana yashatse ko izo ministere 5 ziba mu itorero. He says the reason why God wanted these 5 ministries to be in Nimwumve church. intego yabyo. Listen more about the Nuko Imana goal. nayo izishaka ko abavutse bakura. Is because God has intention for everyone who was born to grow. Imana ni umubyeyi uzubyara. Our God is a parent who gives Kurya birth. bikubabaza kumva ko wabyaye umwana akaba atakuze byenda agahinda kakakwica. Like how Niko you're n'Imana saddened k'umubyeyi. whenever you see that a child is not growing as it should be. Irangije To God, how God kubyara, irangije kubyara, feels. When God gives birth, uwavutse agomba gukura. the one who was born has to grow. Tuvuka ryari? Tuvuka ryari mu Mana? When are we born? Yisomye Yesu arimo aganira na Nikodemu, When you see the conversation of Jesus with aramubwira ngo Nicodemus, ni ukuri nutavuka ubwa kabiri tushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. he says it's not possible for you to enter in the kingdom of God when you are not born again. Nikodemu aramubaza ati ariko nasubira mu nda ya mama n'izimvi n'iy'imyaka akongera kandi kwita nkavuka. And Nicodemus replied, how can I return to in my mother's womb with my gray hair? Yesu aramubwira ngo And Jesus ikibyarwa replied- n'umubiri ni umubiri, ikibyarwa n'umwuka ni umwuka. Jesus replied, what is born of a flesh is a flesh, and what is born of a spirit is a spirit. Ukuvuga ngo uku It turi aha means- twese Like all of us here, twavutse kabiri. we are born again twice. Buriya muri iyi si hari abavutse rimwe. In this world, there are people who were born only Niba once. azaza banakubwira ngo ese niko ndusha wewe witwa ko wakijijwe uzumubwira ngo nkurusha kuvuka kabiri. And if they ask you what you have more than what they have, just reply that you were born twice. Twabyawe n'amaraso n'umubiri. We're born by flesh and blood. Umunsi twizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza turongera turavuka. And the day that we have accepted Jesus as a king of our soul, Kandi we're Yesu born again. yarabisobanuye neza aravuga ngo And Jesus well nutavuka explained ubwa that, kabiri saying, tuzinjira mu bwami bwo. if you're not born again, you're not going to be able to enter in the kingdom of the Ni Lord. condition yo kwinjira mu bwami. It's a condition. Ico gihe turavuka. So we're born. Kuvuka rero iyo Being- tuvutse So tugomba gukura. when we are born, of course we need to grow. Niyo mpamvu hano aravuga rero ati izo za ministere nizirangiza gukura ngo muzakura mugere mu gihagararo cya Kristo. And that's how Paul said, after all those ministries have grown, you're going to grow to the stature of Hari Christ. urugero Imana ishaka ko tubonamo nuko dukura kugera mu gihagararo cya Kristo. There is a measure that Jesus wants us to reach to. Arabyamagana cyane aravuga ngo tudakomeza kuba abana kuko hari igihe tubaho tugakomeza kuba abana duteraganwa n'imiyaga yo hirya no hino n'imyigishirize itari. That we should not, that we should no longer be children toasted
and carried about with every wind of doctrine. ariko ukugukura But this growth, ntikwizana, it doesn't come by itself. hari bigomba gukorwa. There is things that have to happen. Nimba warakiriye Yesu nk'umukiza n'umwami, If you urwo have- rugendo ruzakujyana kugeza ugeze mu gihagararo cya Kristo. Uru rugendo hari ico rusaba. If you have accepted Jesus as your king, there is a journey that you have to go through to reach on that level. Uyu munsi turagenda tujyana ukugukura kombi, uwavutse mu mubiri, uwavutse no mu mwuka. Ese ibisabwa ni ibihe? We're going to have a comparison of the one who are born in the flesh and the one who are born in spirit. Ngize ngo mbabaze buri wese yamenye icamukujije wayi uzukura. If I can ask everyone Ndavuga mu to buryo reply the buryo reason why bw'umubiri. Mu buryo behind his bw'umubiri. growth. Icyambere The first thing, batanga inama ko mwana yavutse agomba konka amashereka. they advise that every child should be Hari abavuga breastfed. ngo bibaye byiza ukagira amezi atandatu nta kindi kintu uramuha, yonka amashereka bigira akamaro mu mubiri And there is w'umwana. a recommendation of breastfeeding for 6 months without mixing any other thing. Abantu b'amahanga rero babizi, hari ukuntu bagenda bakwereka age n'ibiryo bijyana nabyo, imyaka runaka ibiryo bijyana n'ibi. And the intellectual people, there is a recommendation that they can give you regarding the age and every food that can go with that. Uretse igaburo turireka icyo ni kimwe. Icya kabiri, Let's leave alone the food. umwana kugira ngo akure bamurinda indwara. And the second thing, every child has to be protected against the diseases Iyo for him to grow. ukuye mu cyaro aho abantu bakuriyegaho nta n'ubuvuzi bukomeye bwaba bihari, ariko nabyo hari byiza kuko ibizandura byinshi byanduza ntibiba bihari, ariko ahantu kabisa hariho medicine igize. Umwana aravuka bakamutera vaccine muri age runaka, bakamubwira bamutereye mu myaka yawe, bamutereye mu meza ya nawe bakamutereza, muzamubwira ngo ziriya nshinge bamutera zibariza kugira ngo There is, in areas where there is health sector that is very concrete, there is a vaccine that they give to every child according to baba age. bashaka kugira ngo barinde umubiri we kutazarwaragurika, And the bamutere purpose- vaccine zimwe zifasha umubiri ariko zirinda indwara runaka muri age zifata abana muri iyi myaka ine kugira ngo akure afite ubuzima. And the purpose they're doing that is to vaccinate that child to protect him or her against the diseases. Ndashaka kubabaza, I want to ask you, umwana nubwo yarya ariko akarwaragura cyane, muzarebe agira ikibazo gikomeye even if a child mu can, mikurire ye. even if a child can eat well, but have plenty complication, health complication, it's going to affect his growth. ntakambakambara igihe, ntiyirukira igihe, ibiro cannot byiwe clothe. ntibingana, hari ibintu by'impinduka no mu bwenge bwe, hari ibintu byinshi biba. There are plenty things that don't operate well in his body. Icya gatatu agomba gutozwa. And the third thing, the child has to be trained. None wogira ngo umwana yapfa gukura gutya gusa, So you aho think a wageze child aha can just ukagira ngo grow ababyeyi ntibagize just like uruhare. that without the effort of parents? Reka tujye mu buryo bw'umwuka. Let's go in spirit. Nimba tukiri kumwe muvuga ngo haleluya. If we are together, say amen. Mwongere cyane haleluya. Say hallelujah. Mu buryo bw'umwuka ibi In nabyo ni spirit, umukristo ikimukuza. what grows a Christian, Simvuga byinshi, ndavuga kuco twahereyeho ku cyumweru ngeze no kuwa kabiri n'uyu munsi kuwa kane. I'm not going to talk plenty, but I'm going to talk about what we said on Sunday and even on Tuesday. Ugomba kugaburirwa. Uri You have to be umukristo. fed. Niyo mpamvu uzubona warakirijwe rimwe n'undi akagusiga pe kandi ndetse yakizwa na nyuma yawe akagusiga, wewe imyaka ukayibara ariko ugasanga uracyari bebe. Uyu yakuze kubera iki? Hari icyo yariye.
And that's the reason why that you can find someone that you've been saved at the same time has grown past you, or even the one who has been saved after you has been able to reach on the level that you are. Impamvu The reason ziriya why komisiyo ko ari eshatu tuzita itsinda ry'ubuzima ubuzima bw'itorero ni ukubera iki? the reason why we call this condition a pillar of a life. Ivugabutumwa ni komisiyo izaza abantu bakavuka. So evangelism is a ministry that is able to bring people to God. Uburezi bwa gikirisitu na sociale ni komisiyo zirera. And social ministry is the one that is in charge of nurturing. Ivugabutumwa ryavuga ubutumwa ariko uburezi encadrement yitareze ngaburi by'umwuka ntuzakura. Sociale nayo igomba kwita kuzubugingi kita niki no ku mubiri. Umuntu agakura mu bice byose ko ari bitatu byuzuye umukristo wuzuye. And that's how a person is able to grow in all three parts. None se kubera iki? Ni ukubera ko So what's the reason behind that? niho umuntu arira akurira kugira ngo ave mu bwana azagere ku rwego rwa Kristo. It's because in this body, in the flesh, that's where we grow to the level that we can reach to the stature ariko of ibyo Christ. sizontindaho. But that's not where I'm going to spend a lot of my time. Umwana iyo akura avutse mu buryo bw'umubiri agomba kurindwa indwara no mu buryo bw'umwuka. Umukristo uzakura ntarya gusa agomba kwirinda indwara yo mu mwuka. Even spiritually, a person, someone who has been saved has to be protected against diseases like how. Mbabwire bana b'Imana bakirisitu. Let me tell you, Christians, indwara y'ibijyanye n'iby'umwuka, a disease concerning the spiritual life ni icyaha. is a sin. Umukirisitu waguye none yihana bwaca akagaruka akarwa none agahora mu kugwa byuka A Christian who is always stumbling today, falling the next day, rising up the next day, azakura bigoranye. he's going to grow in a hard way. Iyi ndwara yitwa icyaha. This disease that we call a sin ntabwo yakwemerera ngo ukure. Niba uri umuforoderi ngaho uracyafite utugeso tumwe na tumwe utsimbarayeho kanzu uracuko tuhishe there are some manners that you are still doing, hiding some stuff. Reka nkubwire. Let me tell you this. Iyo ni indwara ituma imikurire yawe mu mwuka. A disease that is affecting your spiritual growth. Ushaka gukura agakura neza. If you want to grow well, arinda ubuzima bwo mu mwuka indwara izibutera yitwa iki? The one who wants to grow very well has to protect his body against the spiritual disease of a sin. Dawidi yanditse hariya. And the reason why David wrote, aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye. Said, I've kept your word in my heart kugira ngo ntagucumuraho. For me to not sin against you. There is a vaccine that is injected in us to protect us. If you renew some things in your life, and if you're a Christian who is n'abazavuka nyuma yawe bazavuka bagutambuke usigara inyuma uzahora uri bebe. And even those who are going to born after are going to grow and leave you at the stage where you are. Icyaha ni indwara yo mu buryo bw'umwuka itaza yemerera imikurire yatuma wihuta ngo ugere mu kigero Imana ikwifuzaho gusa na Kristo. A sin is a spiritual disease that affects you and stop you from growing to and reaching to the fullness of Christ. Ukareba abakristo babaye bazingamye mu mwuka ukibaza ko
uyu muntu aho yakirijwe muri mirongo n'ibihumbi bibiri, abandi bakijwe mu 1950, kuko azarutwa n'abantu bakijwe muri 2012. And you wonder Why? You wonder why this Christian who has been saved in 90s is not at the same level with the Christian who have been saved recently. Uzi impamvu? Do you know the reason why? Swat ntiyariye neza. Maybe he wasn't n'umuntu fed wibereye aho well. ntabwo yigeze agaburira umuntu w'imbere ngo amugaburire ijambo, amugaburire amasengesho, asabane n'Imana, yonka amakakama yo kumuzabibu kuko ishami rigomba konka. Ico ni kimwe. Icya kabiri, ashobora kuba mirimo ariko ntabi pratique, ni très faible mu kugwa kenshi mu ngeso nyinshi, ari mu myifatire imwe idashimishije Imana. Suko atakijijwe uwo muntu ntabwo azakura. Maybe the first thing he hasn't spent a lot of time in feeding his spiritual person, or he hasn't been able to practice and to reach on the level of Christ. Reka mbabwire iki kintu. Let me tell you this. Hari abantu bigisha gutya abantu bagacanganyikirwa. There is a time that people preach and Bakaba ngo now se people none are confused hari umutagatifu uba ku and isi. wonder, so Pastor, do we have a saint on this earth? Abari aha ku mugoroba wo ku cyumweru, Those who were together with us hari in ibyo the evening twasobanuye, of Sunday, there are things that we explained. ntabwo turi abatagatifu We are not saint, ariko twaratagatifushijwe n'amaraso ya Yesu. but we have been sanctified by the blood of Jesus. Umuntu uzakura A person who is to grow ntakora icyaha. doesn't sin. Mu Kinyarwanda byenda byumvikana, In another language, kubera iki twavuga ngo ntakora icyaha? Muri Bibiliya y'Igifaransa bakoresha il ne pratique pas le péché. Gupratika ni ukubamo. you don't have to practice sin. So practicing is like Nukuviva. living. En fait, ni ukukibamo. Ariko nagenda nkanyerera buke nkagwa mucya karakara kakubwira nabi, ariko nuvuga ngo ni ikintu sitaye nkikubita hasi, ariko kuko nakijijwe uwo mwanya conscience ntinemerera mu minuta sinokirarana, izuba ntirikarenga ukirakaye kakubwira ngo I'm sorry, pardon, simba mu cyaha, cyo gese nkirimo byambaye nka accident, ariko icyaha ugambirira ukagikora ukakibamo ukagisengeramo maze ukambwira ngo uzakura, ndakurahiye. Yes, it is Uzibonera possible. wenyine. It is possible because you are not saint, you can stumble and you get angry, but because it happened as an accident, you cannot dwell there. But something that you do intentionally and think in your heart to do that, it's going to be hard for you to move from that point. Tuvuge ngo Imana idufashe. Let's say, may God help us. Kongere cyane, Imana idufashe. One more. Icyazanye umwuka ni igikirere. What brought the Kuko Holy Spirit? tuzavuga n'ibindi ikizagaragaza presence What is going to yuko show the umwuka ahayakora mu presence buzima bwawe, ahayakora mu of the itorero, Holy Spirit performing azadufasha and gukura. working in your Kandi mu life, kudufasha gukura He's going to help you azaturinda to ubuzima grow. bupuratika icyaha. and is Ntabwo wakora icyaha ufite umwuka wera so muri you mwebwe cannot do you ngo namara cannot kure sin, kugitinde mu icumweru and the Holy kwezi Spirit utarihana. allow you to sin and Azakubuza to amahoro. dwell in that sin. Nunagambirira month. kugikora ukibwira ngo ariko iki niki cyaryo, And even when you think about doing that, the Holy Spirit is going to rebuke you. araturinda rero. So He protects us. Yarangiza kuturinda, And after yabitwereka, protecting us, akaduha n'imbaraga zo kuvuga ngo yego cyangwa oya. He enables us with the power. Ntabwo tuviva ubukristo kubera imbaraga zacu. So we Iyo don't umwuka wera live yatugezemo, the Christianity by aratubatura. ourselves. Kaba navuga yego, yaba yego ni yego, pe kaba yego. And then I reach a Leo level twavuze when ku I cyumweru say nimugoroba. a yes, it's a yes. Umukristo A true nuzuvuga ngo Christian, nyuma yo gusoma ibyanditswe byera ikinamenye ko atari ubushake bw'Imana ni kibi ndacanze. Pe And then- kandi iyo yego ikaba yego. Then when you reach a level that you read the scriptures and then you see this thing is not in line with the Holy Spirit and you decide to leave it for good. Hari uwo twari ko tuganira mu Kristo. There is a Christian that we were conversing. Urabizi neza. Ati manumva ko
ijambo ry'Imana nasomye iyo maze kumva ko ari ukuri vuga niko kuri nuko nta kundi biba byarangiye. And then he told me, whenever that I read the word of God and I see that the word is saying the truth, it's a truth. ngo iki ngiki sinagikora. And then even I tell my colleagues I cannot do this. And asked, why don't you do that? Ndakijijwe kandi agakiza ndimo tikanemerera gukora iki kintu. It's because that I've been saved and salvation that is alive in me cannot allow me to do that. Bakamwitegereza usohotse kidogo bakiga bagaruka ati kora ibindi ukuzakireka kuko ni mwizerere yawe. Yego ni yego. And when I say that, sometimes they take their time and come back and tell me, do this and leave this, do what is according to the will of God. Bwana asifiwe. Noneho wavuga nabo ngo ni oya, ni oya. Ntiwo bishobora ko wavutse. Mwuka wera agomba kuba ari mu buzima bwawe. So the Holy Spirit is the one who enables us. Tumupe Bwana utukufu. Abo nibo bazaba impacting isi. So these are the people who impact the world. Abo ngabo nibo bazaba impacting isi. These are the people who impact the world. Bakakumenya. And you get to be known for that. Aho uri mu kazi bakamenya ngo iki nakijyana kuri naka, iki nakijyana. Yahandi cyane wisi nakimuzanga ngo gica. Wherever you are, even at the workplace, they get to know the things that they are supposed to tell you and those that they cannot tell you. Abo twari kumwe kuwa kabiri twaradefishije ngo se icyaha niki. So those who were together on Tuesday, we asked ourselves what is sin, and we saw we also reflected on the consequences of the sin and even the cure. This is not about the emotions. So if you have a character where there is no one who cannot challenge you, you have a bad character. No. Imagine saying I cannot change anything because that's how I've been born. You have to ask yourself, so how, in what circumstances that I cannot allow to be compromised? A sin, a sin is whenever that you contradict with the will of God. So if the word of God is saying this is evil, even if you can change the name, it cannot be changed. So the Holy Spirit comes and helps us. And he gives us the boldness and the strength to stand firm on what the Word of God is saying. And Apostle Paul said, I want to do the good things, but the evil ones come instead. So it means that the Holy Spirit is the one who gives us the power and the authority to do what is right. The Holy Spirit didn't come here to only give us money. Doesn't even came only for you to get good husband and cars. Le grand miracle, igitangaza cyambere kibaho gikomeye ngo nukubona Imana ishindura umunyabyaha agakinda kumukiranutse kuruta gukiza cancer na sida. And there is one author who wrote and said the greatest miracle is to see a sinner transforming, and this is miracle is even more than curing umugore w'umumaraya umukobwa w'umumaraya uzuhagarara ku muhanda saa 7 z'ijoro saa 8 yambaye ubusa ntiyumva imbeho. Imagine seeing a prostitute who is
just standing on the umwuka wera akamusanga wall. hariya akamuvanayo And the- akamuhindura and the yarangiza whole- kumuhindura akaba umubyeyi ubyara umwana b'abahungu n'abakobwa akabona bakazana n'abuzukuru ari umubyeyi wicayemo grand miracle. And the Holy Spirit is able to transform a prostitute into a mother who is firm with a family. That's the greatest miracle. kandi ari kubera ko ari grand miracle igitangaza gikomeye kiza gitangaza satani kigatangaza n'abakureba bose uriya ninde And because it's the greatest miracle, it even surprises the devil and even the people who are seeing you. buriya mbabwire Let me tell you, Paulo yari igitangaza kigenda Paul was a walking miracle. mu bagabo bacecekesheje judaism bariya bose bari baranze Yesu baka Yesu umunsi umwe aramureba ati abwe Yuda yarangurishije ngiye gufata Sawuli ahinduke Paulo we yageze ahagarara imbere gusa y'abayuda Paul could just Imbere stand y'abayuda. in front of Jews akababwira ngo sinirwa mbabwira ko Yesu ari umwana and w'Imana say, I'm not ninde going to tell wamurwanije you. muri mwebwe nkanje mwebwe ninde wigeze arwanya uyu mugabo si ngewe ubarusha hari wigeze aje Damasiko wakubise itorero rye Yerusalemu akarisenye si ngewe none ntimuza mutangazwa no kubona narahindutse muvuga bakama bose ngo bi bakavuga ati uyu mugabo nitutamwica yaducecekesheje. So Paul was very powerful to the point he could stand in front of people and ask them, who did fight Jesus more than me? kuko yari igitangaza kigenda. Because he was a walking miracle. Yes, no kuzuka ni byiza no n'indwara Yesu yarazikijije n'ibindi Yes, ariko curing adakijije disease. ubuzima bwawe ngo bwire ubugingo wabukiziki. Yes, he resurrected people, he cured people, but what is going to be again of you if your life is not transformed? Impamvu uyu mwaka wa 2020 So this year of 2023, tuzagira za service nyinshi zo gusengera ibitangaza by'Imana bibe bidabaho ariko igitangaza cya mbere uzasaba Imana izakubature mu bubata bw'icyaha cyari cyarakoboje. in 2023, we're going to be having plenty services praying for miracle. But one of the greatest things that we want to see is to see your life ngo transforming. niko abiwacu And- bameze ngo twebwe niko duteye ngo ni gute That's how we are at the family. waradekonectinze urongera urakonectinga ku kindi gisekuruza. That's, you could say to yourself, our family is like that, but remember that you have disconnected from one point and connected to Christ. Bwana asifiwe. Praise be to God. Bwana asifiwe. Praise be to God. Torero rigomba guhinduka. A church has to be transformed. Ntitugomba kugira abakristo mu itorero We shouldn't bicariye have the ku Christian ngeso in za gipagani. church Abakristo bicariye ku busambanyi abandi infidelity bisha abandi ku businzi abandi ku mujinya abandi ku macakubiri. The Tugomba Christian- kubohoka muri ubwo buretwa. The Christian who are sitting on fornication, cheating, we have Abandi to be bakandamijwe transformed. n'amaso yabo yo kureba ibitari byiza gusa. And there are Ariko even yemwe, others ndambwira, who only see the evil in people. Imana yaradukijije. inza ndeba amaso y'abantu ibintu baza bareba. I see Kwibaza, what ariko- people Ariko mwami see. ariko And I warangiriye ask ariko myself, wangiriye neza Uzi and ko I- umwami Yesu azabohora n'amaso yawe akamenya ibyo areba n'ibyo atareba. Do you know that God can even give a freedom to what agakiza you iyo see? kageze muri spirit kaza kabohora akaza haba transformation yo muri ame mu bugingo no ku mubiri byose biba The soyez transformé muhinduke Imana The Holy izihindura n'ibintu. Spirit can even transform you deeply, even N'ibyo related to bumva. what you hear and what you see. Siyo ndi wan iyo wakijijwe neza When you have been truly saved, n'amatwi yawe azahinduka even your ears are transformed. azababwa iyo mutaye kubwira ibitari byo. So whenever someone is telling you something that is not true, ariko ni gute watangira n'umuntu you feel not fine about it. akagutangirira mugihaguruka ahantu cyangwa amasaha abiri aho yakubwira abandi bantu akubwira naka akuroga gusa karapakiza burozi muri wewe amatwi yawe akihangana iyo wakijijwe uza wamumva karakurya ukaza wumva wosimbuka muri iyo modoka ugahunga. When the Holy Spirit has transformed you, you can't be listening to someone telling you the N'amaso evil yawe hari things ibyo for azareba 2 n'abandi hours. batareba. And even your sight has the power to see what others are not hari able ikintu kimwe to kiza see. kingora iyo nagiye mu ngendo There is something that troubles me when I travel niyo nicaranye n'umuntu ufite amaso atarabohowe is when I sit with someone
muzamubona who mu has the ndege sight iyo that has wicaye mu been ndege transformed. buri muntu wese aba afite akantu kiwe agenda yireberamo amafilime amwe n'ibindi kubera ngo urambuze urugendo amaze nkagira ibyago kicarana n'umuntu amaso atarabohotse ndanama nerekereye rimwe gusa kuko habe n'isegonda imwe ndanama numva umwuka ugiye kuziba pe ukazabona karabona ibimwe by'ibihabi biguruka ibindi bisa n'ibiki ibinyagwa butazumenye byari bizo abandi bakambara bambaye abandi kubatse kamuga ese kuyu ukumana yo mu ijuru ukunguko umana nawe ukuzugira imbabazi uyu mwanya karubakwa niki muri bibi ariko bakubera uburenganzira bw'umuntu tumukoma ukarekeraho ariko nkavuga ngo amaso ariko ye ibindi biratandukanye impamvu tubwire ngo nawe ni ibyo ukunda bijyana n'imbaraga zageze muri wewe. So what you like is in comparison to the power that has reached inside of you. Insandeba ese ubundi wakwishimira kureba ibintu zanduye nguvane mwi. I wonder what is the gain of you seeing the evil thing. Insandeba nk'abantu bamwe bakagenda bakagura umwenda bakawuhambirira hano indi kamisigara ku musozi aho kurayereka isi yose bakubwiye ko bashaka kuyireba ije gukora iyo nda yawe no I wonder about the people who expose their body ikigera muri bakizamanura uwo mwenda ngo umanuke ndikiraza umunsi cyamugezemo hazageramo nta muntu wayo uvuga mwuka wera azadukamira arakagira Imana yo. But we don't have to judge those people because at the point when the Holy Spirit is going to bring the power. Umubyeyi utazutinya n'abana be ariko wogenda uri umubyeyi wabyaye ufite abakobwa n'abahungu. Does that alone scare you to expose your body? None se mbabazi. Let me ask you. Ninde wobyara abana agashaka ko babibirara? Ninde wobyara abana ngo ashake babibirara? Ninde? Who wants the children bagira abahungu babatwara abahungu nabo binjiza abakobwa wonezerwa barabyaye who would wish to have immoral children ukiri umusore kubera kubabara aho none yuri umupapa abana bakaza bamenya amakuru ya za deuxième bureau ukabura umumama ukaza winjiriza abandi mu nzu uzutekereza ngo abakobwa bazamera gute ko muri ngo uwo muntu yanga abana bese tabanga ariko nimbata nawe itakamufashe nimuzaza musenga. So whenever they're going to pray, say, I thank you that you've given me children, wife, but you also have to thank God that you have the Holy Spirit, that you've been given the Holy Spirit. And that's the reason why that we are enabled to do what others cannot do. It's not by our power. Sema hallelujah. Hallelujah. Sema hallelujah. Say hallelujah. This is something that is very vital. That's what. This is what stop people from growing. They are always with diseases. They have a virus called sin. There is a virus that is not yet out. It is called sin. Let's give the glory to God. Are there people who are listening? Are there people who are receiving the word of God? Young men who have been saved, boys and girls, mothers and fathers, be wise to have knowledge that protects you from the sin. Protect yourself against sin. Don't even joke about it. Sin is very dangerous. But it enters inside of you when it is just small. But whenever it enters, it goes.
nunanirwa ukabona kugira intege nke ukikubita hasi garuka vuba usaba imbabazi vuba When you vuba stumble, ubuzima just come as quick as possible and repent. tibibi ubuzima But don't let it be a life. kugira intege nke ukagwa gutya gucaha gutya bukeya Yes. seyume ni umunyamubiri wese It's ariko normal kwa to stumble and raise up. Ni But bya shitani. falling and laying down ibyo byo ntawe is tubigira natwe unacceptable. abashumba hari igihe nababwiye ko n'imirimo dukora kandi ari ishaka ry'Imana hari igihe urengera ukarakara uburakari ugaruka ugahinduka umubiri I even told you, even we as Kanagaza. pastors, there is sometimes that N'abahaye you get ubuhamya. angry. kamarakara pe kandi kwa ishaka ry'umurimo w'Imana iyo nabonaga wakandagiye abandi wababujije uburyo tekiniki za shitani zo kunitarariza abandi uyu muntu yaje mu rusengero rw'Imana kugira ngo ananize impano zirimo amaze akaza naje nkaba ndanduye ndagira mu mwagare Imana pardon utwa turakara hari ndi guyobora abayoboye amakomisiyo kaza warakaye kwabandi zambuye amatangazo ndibumve baza kubuka amasanga inzu zagaza nawe ukera wagize n'umubiri birumvikana ariko ugeze hagati mumbabarena nababaye c'est normal. Yes, we are clothed with flesh, but it's also important to repent and ask for forgiveness in front of them. Ntabwo wabigambiriye ni accident. But it's just an Imana izigenda accident. ikwigisha. But always God teaches you. Narimo mbwira madamu ukuntu nize. There is a time that I was conversing with my wife, and then I told arambwira ngo him ntibaza bakemura ikibazo about how I tibaza learned. bakemura ikibazo kubera kurakara. The Holy Spirit taught me that being angry doesn't solve an issue, Nubwo coba gikomeye gute. no matter how hard it might be. Shobora gukemura ikibazo nitonze nkakubwira neza. You can solve an issue when you are calm. Zarafashije kabisa muri pastorale buriye. Muri pastorale zarafashije. It helped me a lot. Ariko simvuze ko ntakirakara. Ntabwo nzampagarara hano mukabona namye ndakara wese n'amaso na mbere we nabishaka. Ariko ndise normal nyine no mubiri. Ariko hari byinshi muko yandikishije. There are a lot of things that the Holy Spirit has taught me. Kera ngikora muri leta When I was still serving yakora ikosa. In government Kabwira ni institution, ariko nyoboye hanini ariko nikabangahe nari nyoboye kumva amanyanga akomeye kama numva umusatsi wahagaze ku mutwe. I could hear some Kabwira evil rimwe things that nigeze has kubwira been uwarushinzwe za finance namubwira ngo uwo yaranungirije umumbwirire ngo saa sita abandi nibasohoka ntagende ndamushaka. And there is a day that I told someone who was in charge of finance and said, stay here until lunchtime, and we sat together. I looked at him and said, and asked, is it true? Is what I heard true? Ku buryo wagahisha bizomenyekana bikagahisha iyi service yose tuyoboye hano uba warabikoze. And I asked him, is it very true that you can do that thing that I heard that you kuvuga did? yego biramugora ziko mbizi oya arabizi ko mbizi kuvuga yego nawe mu mwanya arimo nabyo bimutera ikibazo yamaceceka. So he was confused about the answer to give me, and he chose to be silent. And I was also silent. So we were staring at each other. But of course, the guilty one, the guilty one, so he started to sweat. And I told him, I'm forgiving you now. If I can report you, you're not going to spend the day here, but don't do this again. ashobora kuba nakurusha n'imyaka nubwo uri umuyoboye kidogo ntiwari kureka buriya se ntiyakoze n'isoni cyane imbere yawe wari kubanza kureka ubure ukareba ugashira wamara kumuhamagara witonze kamwe atari ko numvise amakuru aha yewe ndibiza bigenda nuko ntuzongere kabisa atabona ko nabati bizenda byari gushoboka nibyo ntakibicari kirimo ariko ganye. And the Holy Spirit taught me something that I should have been calm without being angry and approaching him in a polite way. Mbona umupapa nicaye gutya haba ikibazo gikomeye
ndavuga ngo iyo kiza kuba iwanje umusatsi wari guhagarara ku mutwe abashitsi barahari nana bawe n'ibindi yamahaguruka hayaseka aricara arabatandukanya ngo amara arabahamagara mwicare hari akabareba mu maso gutya gaseka niko mwa uri muzima hayaseka ariko ubona bawe ariko utabahohotera none se ubona biri yari imico yaranga runo rugo abana bama bahwera neza nkuko arambwira ngo wabonye uzume kumetiriza wowe imbaraga buriya hari abantu uzusanga there are people that you see, of course it's an exercise that we are practicing. niyo mpamvu no mu buryo bwo gukura hagomba kuba kwitoza. That's why even in growth there is a need of training. kugira ngo mwumve kwirinda icyaha hagomba kuba imyitozo kuko warakijijwe hakaba discipline. There is a discipline that is needed. muri Luka 16 ndarangije ijambo 16 umurongo wa 10 haravuga ngo ukiranuka kucoroheje cyane abakiranutse no kugikomeye. In Luke chapter 16 verse 10 it says, who is faithful in what is least is faithful also in much. Ukiranuka kucoroheje cyane abakiranutse no kugikomeye. Who is faithful in what is least is faithful also in much. Kandi ukiranirwa kucoroheje cyane abakiraniwe no kugikomeye. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Mbabwire bana b'Imana muvuge ngo haleluya. Let me tell you. Mwongere cyane haleluya. Say hallelujah. Iyo wakijijwe ugomba kwitoza kuzamenya neza ko uhaye urinda ubuzima bwawe no kwiha discipline yo kiranuka kucoroheje. When you are saved you have to be disciplined and also to be just in your life. Imana izitwevaliwa bishingiye mu tuntu duto. God is able to evaluate us in small things. Let me show you this. When I give you 1,000 for you to buy what I asked you to buy, ukagura amafaranga 990 and you spend 700 and other coins, 780, and I've given you 1,000. What is remaining? What is remaining? That's not for you. What is remaining is not for you. So your responsibility is to buy what I've asked you to buy and to return the remaining to me. So you will be having a discipline. I will look at you and be surprised, and then I can even give you 1 million. I can give you 10 million because you are faithful. But when you negate that, kirya nagutumye nkaja kucigurira nje nyine ndashaka bakabona kiguze amafaranga 900 hasigaye 20 zagaruka mbaze wa munsi urya nohereje ko namuhaye 1000 uyu munsi mwese muzabigurisha ngaye ndavuga ati uyu muntu uyu kundi faranga uyu. But imagine if I go back to the same shop and I get to know that there is money that was left and you didn't reply, and I will start to doubt, asking myself, imagine if I give you more, that person is not going to return the money. So you have to be faithful. Maybe I can myself decide to give you the remaining, but you're not entitled to the remaining. So there is a time that I live together with the servant of God. In a few days that we live together,
I knew that he was just. uko kimeze nico niko yarameze. He was a just person and very precise. Munsi umwe dukora inama buke. There is a day that we had a meeting. Yari afite urugendo. He had a trip. Yari hano yongera gusubira handi kuja gore kureba umurimo yari yarasize. No tugena mukonta amafaranga yari hari cyo gihe turakotiza abara abakristo kugira ngo turebe kwa voyage agende. So he didn't have the money and we had to have a collection of money. Turayamuhango ngaya twara amafaranga azakujyana. Undi atoya? Oya? Oya gute? Atoya? And he refused to receive the money that we've gathered together. Ataya amafaranga yose sinyajyana. Ati kugira ngo uzakoresha asigaye uzayatugarura atoya. None ko ngo tukubwire gute? Ati nimufate muraya mumbwire ngo tukufasha 15,000 nimba ari 25 15 turabiguhaye byawe uzagende wiyaranje mu rugendo nibindi aho nzabona ashize nzirinda ndeke nige duke ariko nayanje ariko ni mumpereze aya nayakoresha kuberera ari kuruta aho bidakenewe sima nkiranutse ndatangara ni ko murashira mu kigeragezo cyo gukiranuka kwanje kubera ko mwana exposeje guke gusa no riska gukora nibitari ngombwa kubera so the man refused to take all money because it was more than he needed for the transport. Hallelujah. Hallelujah. I'm not saying it's a principle for all of you. Ngomba kumenya ko nayakoresheje aho byari ngombwa. Ce n'est pas le gaspillage. Ndakora ntabwo nakwicwa n'inzara nayakoresha kabaho neza ariko apana kumva ngo none se bayampereye iki ndavuga gukiranuka kuri kintu mu mwanya wacu iyo bava ngo uyu muntu arakiranutse nuko amenya ko kintu kiri muri gahunda y'iburi kindi kandi bisigaye kabikugarurira. So a righteous person is also someone who is able to do something in its own time. So you're training yourself. The finance that I'm managing is not for me, it's for the company. Ngwino ngo ariko ni menshi cyane aho ni menshi na company na yawe tabara yawe kabisa Kristo yasabe niba bukeneye mabwa ati boss wampezi ndabiguha ariko numenyere uzatwara 10 tuhaye witoza. You have to train yourself to receive what is for you. Ko mwamugira gutyo munde nukuri abantu bamaze kumenyera kazaro bakiba byinshi kubera ko toze kwipermit bitaribize akabindura ibise ntabwo kaze witiranye umutungo w'abandi ngo witiranye no wawe. There is a habit of permitting yourself to and entitling yourself to things that are not for you. Bakaroba kaza barya ibigega by'abana b'imfubyi je nagazambwira abana iyo twahuye n'imishinga ya compassion turawufite hano kabwira bari abantu bakoramo kababwira ngo mwabagabo namwe mwabadame mukora ibi bintu Imana mufite ikigaragazo uzi kubona umwana wawe agenda ku ishuri adafite amakaye uhaye ugabura amakarito agerera hano gomba gukiranuka. Biya ni kibazo gikomeye cyane gomba gukiranuka Imana izakwitura ntabwo nakora biriya ngo Imana izareke gukingura andi Imana ariko ntukwepe nubwo ndabipermeta gato reka mbabwire baza bavuga ngo umuntu uza kurya uja gucuruza isukari say someone who is about to sell a sugar for you to sell a sugar uzungu icyayi cya mukara you drink a tea without a sugar kitafite isukari kubera ko nuvuga ngo ariko afite nyinshi reka mfatemo ejo uzafatamo akavera uzasanga umufuka washize uzahomba. So when you start to take a little sugar every day, you're going to fall in a loss. Kugira ngo uzarigeze kumwe n'iryo ricuzuye ritacagase tukasogongera tukarigateho uzakoza mu ariko kararyoshe nugeye ni minota 30 uzaza kwitereje usanga icupa rigeze
ikibazo si rwa rutoki rumwe ariko ruzagenda rumanuka uzagera igihe utwara binini ukiranutse mu gito azakiranuka no mu bwinshi. The one who is righteous Discipline. in a little thing, in the Discipline. least thing, is also going to be righteous in great things. So Sinazanye discipline is amategeko, always ndavuga needed. ikintu cyo kwitoza. Okay, wambwira ati pastor njyewe n'ubundi hariya ntaco kiba gihomze. Okay, sinjija simfitemo ikibazo sinazanye amategeko y'amavuga ngo mwese tukarugira ariko nkubwira ni wimenyereza gutyo je te dis uzajana byinshi. Ariko nufata discipline ibi uzagira ubuzima burinzwe. If you choose discipline, you're going to live a good life. Sema haleluya. Say hallelujah. Bazakumenya ukiranuka kurahumura ukiranirwa kuranuka. They're going to Umuntu notice you uzumwizerwa, for your Kamenya uyu. righteousness. Reka mutagira ngo none amafaranga mpaye mvu. I'm not even talking about money. Umuntu uzaje gukora icyaha cy'ubusambanyi taza yamahera ku busambanyi uzutinyuka izutageze watinyaga. Someone who decides to do a sin of Kabizu fornication starts even to kabizu kakidogo. Kabizu just give kakidogo me sha. a kiss. Yo! Genda buhoro fata discipline. Uzava mutacaha kirimo nakubisa kabizu terebye. Yes, they say there is no sin in that, Utakubita kururi. but you have to have a discipline. Il faut fermer bien. You have to close well. Simpamvu kuguhobera nako mu rusengero. Ariko nabyiza ndeba abantu uzamba ngo ndamba mbasoma mwese ngo nugusomana kwera. Uyu wose mu rusengero rwose yewe. Utagatifu. Numwaka wo gutsinda ibyari byaratunaniye. This is a year of conquering what was very hard for us. Sema haleluya. Ego umukristo azamenya ubwenge. A Christian should be a wise person. Bose bakamabaza ngo barakwifotorezaho. Like everyone is taking picture with you. Nabo utazi ubuhamya bwabo. And even those that you don't know the history, bakuzuri hariya. We. you have to be Ubandi bwawe attentive. uzugira ngo ubandi bwose n'abandi bose uzadusangana uzaje kubashiraho ubandi bwawe. Muravuga ngo pastor yaje ko turigisha kwanga icyaha no kwirinda ukitoza tukagira ubuzima buzabyibuha bugakura kuko bwanzikiwe muzamwira tubwira itandukaniro n'abandi bantu. We are teaching ourselves to live a life that is protecting us against the sinful nature. Yego ni ikibi ni ikibi iciza ni iciza. Evil is evil and the good thing is a good thing. Ninde uzukunda kutubwira ngo bari baravuze ngo biyirize kubera gukunda inyama yari umusinga ngira ngo mugani wa apotre cyangwa umusita ngo arareba inyama atari kwingiki ndazireka kabisa ngo arazubwira ngo wa nyama ntukibaye inyama bayifi akazari inyama hazitiki ifi wafiwe ko ndarya ifi izahindutse ifi koko. Yesu Satani aramubwira ngo bwira rino buye rihinduka iki umutsima. The devil told Satan to turn a stone iriya mabuye fish. ngo nayisike ati ntungwe n'ijambo rye umuntu azatungwa n'umutsima gusa n'ijambo rivuye mu kanwa kike. He replied, a man doesn't only live with the bread but also with Amabuye the azaribwa. word of God. Ko ndababaza amabuye azaribwa bya bindi bujijwe na Bibiliya ni amabuye iyo yahinduye imigati ubu haye gutomera amabuye. So don't turn those things that the Bible tells us not to do, and you decide to turn them into a bread. Dukure tugeze mu gihagararo cyande cya Kristo. Kugeza mu gihagararo cya Kristo. Let's go up to the stature of Christ. Kimwe mu bituma dukora ni ukurinda ubuzima bwacu icyaha. Icyaha kiradindiza, kirica, kiratuzinga mu mwuka, ukaba umwana wa umukaba umuntu wa umukristo warwaye bwaki udafite ubuzima kubera ko icyaha cyagutinzemo. One of the things that prevents us from growth is a sin. Ibyo navugaga ni ingero.
What I was just mentioning was just instances kugira ngo mwumve gusa For you uburyo to understand. kwitoza kubaho. for you to train yourselves. Ariko ndeke kukubwira ngewe sinzana amategeko mu rusengero, ndagusaba gusa uza wumvira umwuka wera. What I'm only asking Nakwemerera icyo ugiye you gukora is to allow ukavuga the ngo Holy ngewe Spirit n'umwuka to wa lead wera you. undi murahamanisha atari uko wasuzuguye icyo umwuka yakubwiye. Nuja gukora ikibi, Bibiliya iravuga ngo uzumva ijwi rikubwira kubwiza ukuri ibyinshi dukora. Conscience yawe hamwe n'umwuka wera aba yakubwira ngo nyamara kandi ibi ntabwo ari byo. In everything that we do, we have to consult the Holy Tajya Spirit. gukabya, And there is a Holy bavuga ngo Spirit in our pasiteri, conscience. ndakubwiriza nabwiye abana ejo bundi aho njya kubwiriza bamwe nigeze kubwiriza rimwe cyagiye lake dube aho gufata ijambo nigishije baravuga ngo pasiteri yavuze ngo yababajwe na lake dube. Sibyo nari navuze gusa nababajwe bien siriko yapfuye ariko sinigishije lake dube, nigishije ijambo ry'Imana. Undi handi ndagenda ndabwiriza ngo ndangize ikinyamakuru ngo kwandika titre ngo pasiteri yavuze kuri Frank. Navuze Frank, navuze Yesu. Komana numva neza muza mwumva ibintu hari abantu baza bagenda bakamafata kandi kugira ngo cye uzumenya context byavuzwe. There are people who trim a little part from the whole context, but you have to be attentive noneho ingero about ndatanze that. kugira ngo umuntu umve neza ngiye kubabwira pasiteri yazanye n'amategeko muri Kimisagara yageze gutya. Noneho ngiye kubaheza uburenganzira sha nimba wuzuye umwuka wera. If you are really full of the Holy Spirit, Tavuga ngo yavuze ngo noneho guhoberana harimo ibyaha. Njewe nzambahobera uzarebe sinzampobera umuntu ngo musondeke never. I Ariko like to nguhobeye muri hug kamere people. umwuka ntiyontinya kuko wewe wontinya. Iyo wambwira ati pastor ntabwo yari Holy Spirit nzabimenya. But Ariko nguhobera ni imbabazi za Roho Mutagatifu. But if I hug you with the mercy of the Holy Spirit, umwuka azambwira nimugende mwumvira umwuka wera. the Holy Spirit is Murebe tell me. Pana uzaza ariko umvira ijwi riri mu mwuka wera. Listen to Charuza the voice of the Holy Mwuka Spirit nakwemera ngo inside of you. hanicaye nakuryuza uko ubuhindura fagitire gutyo ukageraho umwuka akakwemerera Like icyatumye uhaye wishwa ngo yese ni amahoro ugenda ubikora. If the Holy Spirit allows you to do that, do it. But if not, Kumvire Roho don't. Mutagatifu apana nico cyamuzanye. Pana kumvira ngo umuntu teoriza abanaka umwuka n'umwigisha mukuru. The Holy Spirit is the greatest teacher. Imana ibagirire neza. May God Mu do izina it rya Yesu. in Jesus' Mwaguruke name. dusenge. Let's raise up and pray. Mwaguruke dusenge. Uyu ni umwaka wo kubohoka. This is a year of Umwaka wo being free. kubohoka. Umwaka wo kubohoka. They are Zamura amaboko receiving yawe. our freedom. Twiriwe dusenga hano uyu munsi. Spend the whole day Icyo praying wumvise here. ugende uji wawe. Going to Tangire go to your uganire home na Holy Spirit. and start to converse with the Holy Spirit. Ijambo rya nyuma hariya nari gusoma ni muri Luka ngo Zakayo amaze kubwira Yesu. Yesu yatashe muwe. Ngo aramubwira ngo uwo nambuye ibye nzamuriha inshuro kandi ni mugabane wanje nzawuhereza abakene. Reka nkubwire iki kintu ikiza gikiza icyaha n'intege nke wamenye ni ugusaba imbabazi. What is going to save you Umuti wa mbere is to ni repent umwaka and to ask for wo forgiveness. kwihana intege nke twari dufite twarangiza tukitoza. Mana yo mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye haleluya turagushimiye. Ganiriza ubu bwoko bwawe, ganiriza aba bana bawe. Ola bashakara mureke mbabwire iki kintu nibutse ijambo ryo mu migani rivuga gutya ngo umukiranutsi wiyoroshya imbere y'abanyabyaha ngo ameze nk'iriba ritobamye. Ni wiyoroshya imbere y'ibintu bimwe nawe uzamera nk'amazi meza ariko yasutswe mu ibyondo. Mana urakoze 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 urakoze. Ay gitare chimana kubwimba basize
byawe kera waramenewe nta n'ubu mwihishemo umujinya w'Imana none ubu mwihishemo umujinya w'Imana. Kadutuze twese. Niki wakiriye muri uyu mugoroba ijambo ry'Imana ryakuganirijeho? Niki wakiriye? What have you received in this evening? Niki wumvise umwuka yakwemeje kurekura? What did the Holy Spirit convinces you to leave? Ijambo ry'Imana ntiryaje kugucira urubanza. The Holy Spirit didn't come to judge you and condemn Ryaje you, kugukebura kugira ngo urebe uko wikosora, but He came to correct you, kugira ngo usabe imbabazi, for you to ask for forgiveness and utangire to ubuzima repent, bwo kwitoza, for you to start a life of practicing and training witoze yourself, gusa na Yesu, training yourself to look like Jesus. kubera ko tugomba gukura kugeza mu gihagararo cya Kristo. Because you have to grow up to the stature of Christ. Umwuka wera aguhereze kwitoza. May the Holy Spirit gives you the power to Nuzaza uja gukora ikintu baze nimba Yesu yagikora kuko wagikoze. that you may ask yourself if Jesus was in the position Kefere that Jesu I ya was, maplasi. Yesu yakora iki muri uyu mwanya? Iyo aza kuba ari uri hano. what would Jesus would have done if he was in my position? Nicyo Yesu yaduhamagariye ni ugusa nawe, si ugusa n'abantu. What Jesus has called us to be Ntabwo ari is ugusa to look n'ibihe, like Jesus, tugomba gusa not look like n'uwaduhamagaye. people. We have to look like Him, not. Kandi naho tunaniwe tukamenya gusaba imbabazi kuko And ntituri abatagatifu pe. and whenever we grow, Tuzaba abatagatifu twarageze mu ijuru. and whenever we Ariko grow muri iyi si weary, we have to. amaraso ya Yesu forgiveness. yaducunguye urubanza, ariko ni sabune ni n'amazi ni robine ni dushe duhora twogamwe buri munsi. The blood of Jesus is the soap and water Mwuka that we wera always draw udufashe ourselves in. kugira ngo tumenye neza neza May the Holy Spirit help us to be kugenda aware dusa na Yesu umunsi ku wundi, of how to look like Jesus each and every day kwitoza gusa na as we Yesu. train ourselves to look like Jesus. Kandi umwuka wera nicyo cyamuzanye, And ni that's ukugira ngo what dushoboze brought the kugendera Holy muri ubwo buzima. Spirit. Mwuka wera ntidushoboye twebwe twenyine, dushoboze guhinduka. We are not able to do that ourselves. Uriya iyo usomye ubuzima bwa Daniyeli When you read about the life ngo of Daniel, bamushatseho ikosa mu ngoma zose, kwa Nebukadineza, Berushaza, kwa Dariyo, ngo babura n'ikosa na rimwe, ngo nkeretse ku Mana yiwe. Imana izidufasha ko tugire bene ubwo buhamya. may the Holy Spirit, God help us to have a good testimony. Urakoze data, icubahiro n'ishimwe kuratwa no guhimbazwa bikomeze kubibyaha none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo undamukirize mugenzi wawe I want uri you iruhande rwa to umubwire greet ngo your neighbor. witoze gusa na Yesu, pana gusa na naka, witoze gusa nande na Yesu. Nico umwuka wera yatuziyeho, ni ukugira ngo twitoze. Amahoro ya Kristo abane namwe kandi abagirire neza muri byose. Mugire ijoro ryiza ku bwa Yesu mwana. Haleluya.